medun saking pengipian titian metetangisan metangi boleh pengipian saking pura dalam puri besake antuk titiang ngaturan suksema inde titiang nyelang urip Bapa akasa Sang Hyang Ibu Pertiwi Kesarengin Sang Hyang Bayu Sanengardi urip titian Damuh idane malih ngaturang suksema antuk urip sani kapicayang idah sombong yening raga boleh Sri sedana sane melimpah Sindadi angsap tekening jat memewah Iraga pada manusia saling ngetulungin untuk ngaturang suksema Bapa akasa ngaturang suksema Sang Hyang Ibu Pertiwi ngaturang suksema ring Sang Hyang Bayu damuh idene nyelang urip manggerahayu sombong yening raga boleh Sri sedana sane melimpah Sindadi angsap tekening jat memewah Iraga pada manusia saling ngetulungin untuk ingetang pesan asah asih asuh ampuraya yening damuh wenten iwang ngaturang suksema Bapa akasa ngaturang suksema Sang Hyang Ibu Pertiwi ngaturang suksema ring Sang Hyang Bayu damuh idene
mangdera